This program is proudly sponsored by CJ Multimedia. We are the masters. Memo bibia akwaba edemoba experiences in life chumedia oshe. And then so a dafo frustration kokra. And edi editchum. And then we feed in the hayao. And I have surprise for you. Messi and Nayas be watch a dear be pa with the rabbi mouth. Na such a dearie. Once nasi, no one GB. Nasi qua. Ebeche papa. Therefore, experiences in life. Ye tonsa efre. Wana wako suni are when you name. Na iria, ye sign a tonsa fre a cuckoo damn for a titru fool. The woman ye ababe share on my life experience. Now what was shaman when you mujidi say a be ene yen saka. But it should be pa, ewa hasia. Hey, and idiot, or your legend. Hey, na onim. Them you call me ba, and then me bramo more levels. Me say, and then more levels be breathe. And I say, I see, and come above phone na. Say, ban equipment, papa pa dia, lights, cameras, sound, any studio. Therefore, baby, I will be as a trap program episode trivia a year wedding engagement and also say series be a far equipment home our person tradi and for an baby a CJ multimedia but Modiana first CJ multimedia it was 0545 05 9319 0545 05 9319 Bomodiana Fred, one numbers no, sign each a screen no, and nim Bomodiana Fred CJ Multimedia, CJ Multimedia, Ashanti Home Touch, La Paz, a brand sport and Chenwa, Bomodiana Fred. Afi Atari Shemi, if Binto's Boutique, and Binto's Boutique, Okokwa Binya, Musuku runabout wa on Sanifa, a one Binto's Boutique, one numbers and a Chegu, a winning one. Afi Shemi, if free cute cat palo. Cute cat palo ewo abeka junction medrofo baby bia wo bia abrochefui baby a wo bia no bomode na order wo de ententem afi enkunwa esisi anase furniture bia a yede siesie dem ema ne ye enika ema ne home na ema ne ye fe dining table wardrobe anase enkunwa bia wo pibia no eye kind of antique furniture a won La Paz a brand sport building name and na won ewo bomodia na contact won afi many me a beauty empire makeover and I make him see you for baby a will be a bomodia say occasion be a wo could be a obe friend the number and na echegu ewo screen name therefore me say me no ichwa me ho aba. For your live or post-production coverage, we have a wide range of video equipment that can help you make your production a memorable one. From 4K cinema and DSLR cameras to the 4K drones, Blackmagic Live Production Suite, Sling Studio Wireless Production Suite, camera rigs, production lights, and many more. We have all you need for your productions. We also have fully trained and equipped technical men for your live event productions, just so you get the best equipment and the excellent service that you deserve. Call us now on 0302 220 715 or 054 505 9319. CJ Multimedia. We are the master. Akwaba. Yeah. And you need
shame crying. E no kre Yesu wu ye no. Was sorry. Sorry ye. Sister Patience. Yes. I want papa bi. Enyum ne de. Me da say. I wonyum no so dosun. Pa. Why ye adwuma o? Am my kan na ni wiase nyina. Bobonyum ne bi so mayen. Ye. Adada fo e wa fomo kwan. Atro nyina je wa fomo kwan. Minti na wo badia san wachi na menchan hade ye wunitina. Amane ya wo ba wa fomo kwan. Wa fomo kwan. Mingo met na say any brempa ye eboboba mi ye nyame dia atija kesa nyumne dia 1000 doson yeah right this na sabi o ntro nyum ma onko ahụ weda me ko interview bi ni pare say ase wasa chiro wasa na mse bra me bo mi shira na ba me no mienu nyina na enjoy shira enti masa chira mfa me hye me nkwa me ko me no mienu nyina na asa chira enti bonyum bia ya na enye ye nko a se de nyame befa so ene ne makasa bekenya ne mantina ya na ye bonyum bi na efa nipa ho ya efa nipa ho nyankopon so pa me kai first day ya mete nyum masachira me si esa se me hwehwe sister Patience papa Patience Nyarko papa bia na ho fe na me bisa na sem we say sister na I think say me say masachira o eti na afa so na but anyway, I'm the evidence. And I be wa matana se. Eradia ye woman who say. Be wa matana se. I'm a candy many a chile. Ati asifu ne be ye radia ye. Nayas oh, rather than see a woman. I receive it. Amen. Sweet says, yes, why also why a fed in fact. One many she's a very sexy woman. She's a new fankasa. And sometimes you home was screen is why. And I for such a makeup just a new dust. Say TV stations here be so just a skin puppy or batik toe. Come a view. You see. But why fit? Me that's also why if pa. Says. But as an say you tell can't share as a why you rock a crabby and I watch that. Me you o call YouTuber me you more e buy D 1 year. So yeah. I after so you promote sanum ni we as was I was sanum ni promote pa there here now can say now there boy yeah say e true kra me dey year by your friend say me nyame dia me dey worship bia back to sender me dey enwom eye your friend is saying enyum na ya na dosu ntia na me refi me de anasesem me de enyum a dosu on se nyame adu nyum ne de enye ye na o de to wa na pai eye braje baby ya me ye ni sis abrabo mo tise abrabo mboko bibia fine ebusuafo no bia music career no bibia yo bibia da boko nyame ase your program we experiences in life iti nyankopon ya dom na wadro yen ohu ye mobo ababesra yen ebe se one adofo a ehwew wiase ni panyina bruchirifo bibie ehwew oni ye share life experience and you show onyan kranhye ani daso ewo mu ameda se meka say abrabo ahase na enda from na edin because can obe baby a wo free ni ade nya ko so bo ho no ma wo hwe o ti interview unsama check akra edin Patience Nyarko said the munimo no ya wo me onkoko me ma me asini fusu onabo Canada Japan ekrom ya say onabo bato yichia mi am papa ba ko oh da mi sha no enti e ho na me fi na me go school asin fusu enti me we school no abrabo mu said the year can't me anto aso na me bank kan bi so adwuma na me wo fusu no na sofo bi epe masempa go na me to nyum kakra enti mu ho na o ka kire me say wo hu se me da series so na me nyum tuni kese wow na manje and because that time na me ntro nyum da all do say na me to nyum wa sorry me to school anything about music na me enti o tia sorry no evangelist
we fi baby aba oba be ye nyame adwuma nti me na me ye ne singer ye kwa asori a ye nipa mienu ye nipa miensa papa e be ba betwe me nkwa asori kra ba betwe me ni ade ne afi na mabre me na me kasa me nkokra oba we na say o hyedem na me buefu me na not know he say na or build me oh yes nti anyum to ni mu a me de bank kan no e be di asofo achi da sorry dem nkakra na nye easy me bank na me ton tofin wa boso kan hey now condensed milk any alewa black and white in the alewa black and white in the me ton for su ba me bank kan na me be ton condensed milk tofin na one away me na me ye na me twitwa na me ton oh de me ton kakra na me nyeska me ko other shop ma kofa enyoma kakra la ma ton kakra na nyoma ma hu sa adom no ye kese like me jira me bia to nyomo a nyoma bebre sisi me kai the last time I met to nyom sister bi o se na wonyom twins na eseye na ba ko ba into office na ye eno ano no ba me to nyom no ohun se bibi like bibi free ni wum nti okọ washroom okọ ehun se ada akola no so asan pie you see now enyoma bebre ACC there's prophecy say me obedient manya me adwuma so me young girl enyom to those days ni enim ade asabe ewom like me enyom to ni for what nti na me yesutie kranka na enye easy you know say Ghana so to get someone to invest in your music, you know, very difficult. Also, your background, there will problem. Use what you have. Be a person, be no person. Or taker. Yes, and to be me who be like me. But me decided say, Yankopon or do me dear do much a dear no chairman. Unim kwan obefa so obe pese me ba bontin a ode me beba me ka yeso me sa de me ko studio na ye bibia ya booking time ameba nipa no ye ba no se unti no se me ba na oboa me aden no nso benya unti no se my ready sem me ba out there me share no baby like na wa mama ti ase na nso okay se sa na tie dia me nye ready nti no me nti me nye sa so I didn't do it na me bomb pie me breye papa me breye sister me breye the da sorry dem ne pamo me faha me ko edu baby me ka chere rade se rade o na ade adom ne ma me ofi se wonti me ma me nto nyomo na ma kumi na me hu say like because that's my time anye de was time me as a young girl because of sorry that's me started yearning you know like we are younger obeti me do ababa ye nyoma bia ope I didn't get that chance nti me dem my sorry dem kura even do we be kura we be ma say me pe kura me hu say we bonsam that kind of feel life asem ketoti na me hu say nyankopon ntimi amma ne adifo ne asofo ka efa me hu na mba mo say wadi me hwamo because I me hu ne say I've wasted my time because obia like me a young girl there you know what I mean you know na me ntimi nye sa anyoma we no medi wachi a do baby na afa nyom to na unye obi na beboa wo pesese bi ono dance nti didi mo nyom to na me koto nyom wo baby na the way ye no e kan makoma say me kan che papa bi say ombo ame na me dwen ho na me bo ho mpa ya mse ni pe kura ko ka che ni the same thing ono so be ka sese bi enti no but na e push me ko ka che no so time ame so me to nyom na kan akoma say ombo ame oh enti no o say miniska o menye obi a me say music no emu sika edos but miniska by be ne kakra enti ye the 1 year na a recorded my first album wow what kakra ne di wi twa video na nyame ho nyame on say ni pabreo
Sana me who know. Because my first album, my first album was everywhere. Me go metina say that was my first album. Na me da Nyankopon wase say obi di nyame achi a on say ne bre. Na e share me kran say nyame aka bibia afa ho a kwa bia ono nyame be fa so a hye ne ho ne nyame obeye. Nti kakra ya di mi go bae na nyame adom kakra eko baby sibese obi a mechia no ene ohima ex husband omo ne tu me producer for say as a new artist I yet Tony CD because me go metna say yet toy pa ohima Messi ni kunu ni ex husband okay no mo share me boss in crime or ni sibes say on continue say like there's something in me ene me ne me de ti hey. You've been through a lot. Bakasa wo kan ade bechi. Sis. Yeah. Sisi no. Na pacho, don't worry. Me worry you. Don't worry. It is all be ade ne be ma me. Me try pa me ne bre. Oh, so no one for baby. Oh, I Ti pon ana no ye pon ana why we ana binya bi ma se mi akasa kra se onye mi nua bi onye mi nua se no it says ye koye di mi e ura nyum tum bisi sabri e dey experience pa na se dey no bi dia yew amane e ben na wa fem a meka se ure ntimi mfi ai ni eye wo sha ankasa I know they be brave, but I think that maybe you'll be a me find your man normal. Okay. The ungratefulness in this ministry, you know, I know she. I obey you, ye my boy ni pana. You know, or the bonny bet you sometimes maybe some who say ye bo be by we are see or no ye papa. Born in your debate, that's what Nyankopon aye na say ye nipa yesu. Like I don't want to talk about it. Me do nipa me pewasema like me call like in the beyond my into your my dear to me sheme. Yes. My boy grofo kakra na me hu say nipa ho ahomete nipa na ma nyamesom ye din wotena wiase an say senkanya nipa kra anka wiase ye de o bibia Nyankopon bo ye bia nyame nim die mu what say wo ye bibia ma nipa wo ye bibia ma nipa eni se nipa kra tena setete da but nipa nti ema sebi ye nkra wo ye nipa kra ti bi no ho say adena me nipa we konante ana sese yes ayana enwonwa me die eye me nwan ele ahoye ani jealousy enviness na obebia but me ho ne say gospel artists and gospel singers no nyame eni kum ho pa meka say bia nye say nyame eni kum bia but say nyame eyisu iti yena yeti echi no yena ye hwem yesu nyamo na montu bi but as a enviness ni ahoya no anenti twitwa no as a koso music industry nim too much in aka ona say amma I mean ejuma na ba form no ejuma de hear me pa because maxiti bebre ejuma de ma form na ebekoso edi hene said de Nyankopon edi hene dada no de me kanta menua ma nyoma bi ensheki ye nipa na ye Nyankopon no kra wase me ye jealous God. So whilst I know na boy there's something called jealous in you. But Bibles are dear biara obey be bro so no sabi broni say too much of everything is bad. Say me wo hwa na me who say me who say Nayas born ho modern. Me pese me yet say Nayas. Ade we de kwan bia me fa so a enye bone kwan so no. Me so me fa so na me so ma ye
Mambo me homo so mambo me homo konkron ti me Patience Nyarko sanity nti wo yes you need to challenge yourself sometimes yes media nipa na wo challenge na media me pese me betu no nyo na odi see wonti me ntu no nti there are certain things nyame na obo ye no bible so home nkwa home gu ye mu nti nkwa home no gu ye ni su wo ye mu and two what you have to know is say your character and your wonsra enti se nyame frɛ me no esu bi e wo me mu no me makoma ha me pa agora me pepa e gudu bia e wo me yes e ye tit for tat me mfa nyame no na ye agora me pepa woni me di sa agora na ye me depa because me ye wo de be bro be de ne so but me be hunu se agora we abonsam agora because the moment wo ye be ame so ma ye aye wo ya you ubetimi aye de ensese wo ye eyobonsam agora nti mejai enti says asem dressing ni bi ebi ho ana hu ana ye ma show as a gospel musician gospel artist I will be gina puppet so a sheni penkran ni pe show esuo because obi ho kra be we dru no apem but moment obehwe patience Nyarko e ma ne chese na bra bo bi esesa so eti se nyame sumni ana meka se bi anwumtoni awoto nyame honum etwe akra na dressing ni bi wo ho a chese ensem na no odin chese anu odin etoda mitimi hwe bi mesi ya na no mponi o na ye no ya na tribude kakra eka ho ya fa se enipa refi ne ho ntem enti se o kosa na wanya obi obetenetene wa na no an se wo ko se de medi kanka se Kristo so na yesom no e sacrifice se adie bi nka wo pepa ba Kristo nti mejai enye easy o se kra de sister wo hwe na sorry dem pa dressing pa e wo ho a sometimes me kra me ye young girl ni nyumtuni na me nye sofo na ya na sometimes me bremu ye papa mu asofo obi mu dressing bi a yetimi ma members de ba sorry enye wo kwa club a wo de fa wo ye wo club dressing but wo banyame fie a wo sa wo dress decent one day sacrifice a wo be ya menyankopon no enye hwe ensesa hwe utima tade na chese eda ne tru ana otu ne nan kran pa sabi wo tie nim kra wo hu ne ho nyina yesra ye papa masofo collection ne de ehia but I was say no kra ne etimi ka ntade fu e pa so e wa sorry dem no enye se bia wo be hye obi hye you na chese odo na ye decent no wo betimi a hye atade mini ne wana se menhye mentra nkotodwe wa hu se sebe wo tena ho a wo hu engu ho enti yen ya ye to nyom gospel no mesre ye ton bibi I'm not perfect maybe me so me wo media sebi but ye hu se ne ye ton no enu mo be kosoro asen ye dressing ne shape ne nyoma na ye de betre no e fe nyame na de ama wo ba hunu kwan a obefa so a obeye no mesre nyame sha sister me be say me bisa last question okay obi wo industry ni mu a be kasa sa nipa no die ase ebi a wa ye obibi wo de beche obi a but sa nipa de won fa nche ne da aye wo ya ankasa me obi a ho ade hyementem but me je ade hyeme a me je mu ntem se bibi ha me a me fa nhye mu bebre bi a meka wi a etwem obi tia me na so bi a me so meti obi na so obi ye made ma ne ya me ya pa nipa mienu kama kuma misu mama na me decide yes nka me ni mamumpo nkasa biem omodosun two nipa two I mean I take things normal so but these two people there calm but me who say normal nipa su once I aba asasi so there we den obi be ye wade e be ye o ya nti o say ohun hawa nti say material so bie ni ho a waye made me kai say sade we o ye me de me fan chane da me ni bi yeah
Dr. Kumapo. Say you show him. Na ye show personality kurana you be nebeka say nyame sunsuma na nyame akasa ntum woye ni papa me that's na udu bia sana me kono udu bia unyiyim unsem upu bia se ni se wo semo because uni mo bi dachi na yes bia me nim wo dachi bia na dachi bi na mbehwe bia na be kra president yiri bi na ti he nti ochina se me ne wan manfa wo yonko na me ne oti he ochina me be hwehwe wa me di light tin so asa na me ho nti wo se nipa bia ni wo ye useless I just said your shot that can nti wo ni mo nipa bia obi anya useless no matter how nipa na brabo tetia pansam nyankopon nti ne friend nyankopon no wotimi ntimi mbu nipa bia ni mtia yes start ye on collaborate mu bisi sabri die na asakwa fema weni ada ho pa na yemfa ensi me obi a me mpenam for grow bebre okay me hu ade kwa echi me ne wonam ubo wakra mitimi pensen wane mu hu se e wa we ya ubo no nya fi abefe service sorry enti no me ntwa made ne meto me so we ye na na metwa so enti no me asa obeye made be hye me no wabre says nyakopon sha says so frewa opa nyame sha opa boda romance ma ya kan nyina futu seconds pe okay enwuma u promote no e bia nwum bia odi aba o pese yi promote oh okay me wanyum bebre enwum no from A to Z na bobo ni nyina ai odi abo kakra bi maye mi wo metena se na ayi ba ko yi me na kakra akai me fa me hu ntu nipa so o say me na kakra akai de me fa me hu ntu nipa so biom da me kakra akai ya woni pa bo shade e min so me ne ma hu nti o mi anka so ne afama ni suntira ne ma hu nti o ma fa yesu yonko bone fuere ya ebo baba ebo baba background grey ebo babo tie ha efri nyame e be gina o hwe efri nyame nso aye hwe nyame bae ko me say efri nyame a e be gina efri nyame nso with the watch. Thank you. Says new one no pa. No cre if you He can never lie. Oh yes. He can never lie. Oh yeah. Jehovah Jireh. Adonai. He can never lie. Jehovah Jireh. Oh. Adonai when obi tie me nani da so asa o se nyame adi ni hwamo me so me kan bi o me mpo da me ka che Awurade se Awurade kumi na me hu se wantimi amboa me but Awurade ankumi look at me now my yenhira manipa bebre won so Awurade won gu wani ma ase obehira obehye ne hu animonyam kan wakoma etso woyam Abraham ne Awurade nanti 15 years no on tenenka me ne wanka ya bambebu nanso bo hye Awurade hye no na bemu kan wakoma to yam wate me senye sister Patience Nyarko in fact say enwom no metia enya ne dani keke ensem wewu mu no eye bibia ma me bebia wo bia ko YouTube Patience Nyarko mesremo me maame no baby bia wo bia wo de se wontimi ntwra fa phone ne ma nanam fa phone ne ma aba no po obi sire obi no ngi wo phone onko YouTube Patience Nyarko wona kakra ya akai umfa ho ntu nipa bia so nipa bedi ohwammo obeka kire ose brachira obeko ne beka kire ose wawu and some way ye wonwum ni nyina sister Patience Nyarko ne nwum ti mi stro baby ya obia ko share subscribe it or comment ebe show mkran ebe kasama sister yes nyame nshira wo nemo o manager ache ne se mesi nyame nshira no amen oye ni papa papa because
o dressing o bibia o kasa bibia mte nyame onhira no onkoso nya ne kese manager nyame nhira wate bibia wo bia nyame nkoso nya okese onhira emmayen akoma pa a wo dia soye system sweeties nyame nhira amen see to safre obai medas medofo ye try ho ma we fidie no ena haya ye kofa sister Patience esofo aba me ba isia. For your live or post-production coverage, we have a wide range of video equipment that can help you make your production a memorable one. From 4K cinema and DSLR cameras to the 4K drones, Blackmagic Live Production Suite, Sling Studio Wireless Production Suite, camera rigs, production lights, and many more. We have all you need for your productions. We also have fully trained and equipped technical men for your live event productions, just so you get the best equipment and the excellent service that you deserve. Call us now on 0302 220 715 or 054 505 9319. CJ Multimedia. We are the master. Medrofo ye mo akwa babiem ede mo ba experiences in life so. Yakwa kwhwe Patience Nyarko. Oni ye a share the life experience. Asa na ye share mo bono. Ye wi ane ye wi. Ye san etonsa. Efre ekuku damfo. Emomo baso. Ebebebuwa ye. Enne yensa aka. Yankasa ye papa Apostle Solomon Asare Sakodi. Hey papa, my handsome papa. Ye kono ho. Na yakoje onaso na twenchire. Or if you didn't hear, it was Papa. Hey, my handsome papa. Papa Mpachwa Pumwe. Where is so do? Bia Boko. Radia Daroma. Papa, yemraso. Yene Patience Nyarko. Atwetwe nkomwe oni yen ababe she na brabum akosem ekokohwe ase na yeduedue mu ano eye me papa Apostle Solomon wa na obitim ababe boye tim pacho wadaroma yenko Yo mami enda wase wakonya kese se ya ode adome na menda management so ase na me fa akonya iso fenchia me hokafo okay Mrs. Asari Sakodi Mrs. Papa so for mama pacho baby a ubia enchia kese enkom na Glory Lamb Ministry International asafo manyina yeah minchia hefo so Pacha na wa mwana so kakre me pacha mate wadaroma facha me manage kese science ye me ahoa wo experiences a yenu aba yedofo no ene odofo nyina ebeche megimedi se obia ehwe na ohweko adwene mutie ene akoma pamu a obehunu se yenu aba na setena mu no she's talking about transition or kasafa levels and stages na okay Apostle Paul can be or say me abofra no me ye me nioma sa abofra na me nyine ye a me ye peni no afedie matinioma se abofra nioma no me jamu agu ho nti etomri bi a ye nioma in stages but ya na eye weird kakra se ebinum nyi a omu so omu nyini nti ese nioma bi etwam you see say o adopt a lifestyle na o de kosa na o say unsesada na o de esa na o tia in the book of Ecclesiastes Solomon says sabe fashion also ya kwasia Solomon say kwasia okay also kwasia pe eno ni adwen sisa papa and somebody I think say o can be pa you sign kasafa enenwum tofo no titiri ye ma omo dressing ene chese omo yeme bi ensem fata ene enviness ahoya anenti twitwa sane mani nyina ye sign kasafa ho so sign na obeboa yen siafa obayima
Mimblemu the artists. Okay. I always say me blemu asofo no. Oh, okay. Because your boss of Fudi no so I check akra way back from 2015. So. Oh, okay. And chair so I check akra. 13 years. Yes. Oh. 2015. Wow. Now the make say the early men of God. Asofo na di kan ba no boa yen no. But on a bit di omade no amwa I want to atwaso no. Oh, okay. Adentia. Share Apostle Paul. Entirely. So Paul now the case study. Paul was a very powerful preacher. No, a very powerful preacher. But na Paul womro yo bebre. Paul no womro yo. But wa man mro yo no anka ne no kware ya so kan anshe. Okay. But the asofo no a ebi di ade no memfa no say from between 15 to 30 years asofo no nyoma fairly Ghanaians. I didn't see papa. Asofo no majority of them. Okay. Omo di sofo between 15 and 30 years e fairly because nimdie no a edikanfo no de tete womo ma womo do Kristo no enne sa nimdie no mato atwene. Oh, okay. The same huntia. Ene say enne omre oyo ena omo de tete asafoma. Oh. Opema no abeka kire o say adwaman nye bone. Okay. Na kono nhye so ni ho. Ohia yerenom no abeka kire o say aware mienu kura eye Paul and the pen of kan by Jesus anka. Mi wade no nso e wo Bible mu. Opensa no abeka kire o say Bible hifa na say men no nsakura. So you've come to realization say asofo no mre wo yo enko na omu preach wa sorry dem ho. But me nie me yakese ne say mami metie yi me nipa wo. On say okay First Timothy the be Galatians 6:7 o see ye de honam ene honhom ene nwini wo nipa biara etimeti me ye honam ne honhom wo ye honam ne honhom Bible nanka say sinupise saade mienu yi on ani nhia wapede omo ma kwan ma wo nye enti enye mapede ana wapede ne say obebo adwaman wo but atomri bia obebo because desire no kire wo say wo ne wo ho ko Bible naka okay but se be me yesofo no mabo adwaman a eno nche se me kancha asore mba say adwaman mo eti omo nom Oba ma ultima say papa she say ye wo ho Christosum when there was this apostolic Pentecostalism menu mienu radia dom ye nyini kakra ye nye nnemmafo no ye de ko ka kire o papa na o ma me say I am in courtship as she saying what the battery my den nye mpratwe na sorry dem we are just adie we are to na so for timi abe catch us for ma say you should court with the ladies court with them. You see, what are you encouraging? You are promoting fornication. Who promoted your mama? So what you say? And unti asofu no a ya na ye me ya de kire say onmre yo e na won eton ma sorry ma. Okay. Me say me talk boni mu a I will preach against myself. Okay. Across the country. Why? Because me enipa Paul o kan say be o se hwe na mo kan say ye be kan kwaje sam chemo e kwa yekoda. O se da bi o yensu ye kwa yekoye ho adwuma. Senya be ya ye signboard na ye de ensa kire kwan na ye kire heaven ni amese enti dru ba bi no Paul say obonsam suma mre yo ba me so se mbe bo mi kuturuku me se me nyen so na me ye o say dia me mpenko na me ye me pe no me ntumi nye na me bompa ye me sire rade mprensa erade ka kire me say Paul unyansa no anwode mboa wo ko emre no so me yi sam yo na fru so if you are a man of God and you fall, you are fallible. Wo kwan say wo sinti na wo hwe ase oba ko pe no ntimi nye bone yeah, Papa Jesus. But say no, ya customize weaknesses. Ya no to say sebi nyasema yeka. Nyasema yeka. Okay. Ena
yamana kunya wakoma mu okay ena ekoso so papa do you think say sa anentitwa ne enviness no asisi ewura nyamesom titiri ye nnwom tofo ni mu no ana ene wo ba bia but me hu ni say asasofodie no ne nnwom tofo gospel ni mu no anentitwa no doso dodo we pese we be koso we pese ase we be konkan we ase too much ena na ye ka ho asem mo no so say eno den na mana basa se ohwe asem a bible na ka to ho a nioma miensa any diwi ase so kind I think First John the lust of the eye I think the lust of the flesh and the pride of life onipa bia sa de miensa we burawa your next level of behavior usu awda na di eye nibre okay because say anyone kono burawa bibia obehu bia ope enti so obi kunu obi yire eno nenam kai na o be ma we pa so ba ni na o ye kita vineta o good way ye de so you begin to envy so what you see on the other hand the lust of the flesh so do hunam dua kono chi bebre a the jealousy and the back okay and I say you've heard the pride of life a hand time ahomaso and also the jealousy and the back so me share a net system no send ya woka no in line with ministry and then gospel that is artist work now yeah you see say adem yensa we na edi hene okay competition you more in terms of appearances how should I appear you know me person me hear the topic of the day me person me hear the subject under discussion as I say obi who say me dance but senior minia ba ne kind of see too much of everything is bad you end up becoming a fool who is a very, very beautiful question who is say afadia and gospel artist for share and what something saying Yakoba Bible 1 Timothy 2:9 wo so mama ko mama kan a na what in apostle Paul kan mama sima ba ko na men kan jire oh sima ba ko pe 1 Timothy 2:9 me say I say and I want women to be modest in their appearance they should wear decent and appropriate clothing and not draw attention to themselves. And no papa or ka emma ni penyina na say ye Christopher no. Okama oh say one say on a critical note in your war a family okay. Ba ko ye Gentile. Okay. Ya ka Gentile amama muni. Okay. Ono we nyane dia. Okay. Because onya sakramba Christo. Say so we show sakra and not me nim what repented because ye wo I won't say what did a friend say fan say we ice blog every fridge now the blog na ato trace so abontin say you can say blog no asesa a free solid aba ye liquid me boa aba nsuo na just say in sakra bia den akoso so the moment you are converted from the world of Gentile into the Christianity, fraternity noir. There is a change here. Okay. Romans chapter 12, Paul. Or see, we receive transformation by the renewal of our mind. Or see, yenya and sakraye free adwini and sesa emu. And papa second one no so I'll say eye niema mi you know. Ba ko ye pese you hu se. But you say Won say o ka say eye niema mi you know. And am dey bibi twem. And one man so refi. Can make it too heavy. What's that? Okay, say Christopher no ewo mo die na yen no so yeah, that is the Gentile. Yeah, that is the Gentile world, and then Christianity. Yeah. And when we talk about the Gentile world, you can't be asking for no. Omu ni enu ho akonamu. Okay. And into kind Galatians chapter 5 verse 19 to 20 now Paul. O say na honamu nyuma da di pefi. Feri enim. Into edwamanfo pie wo dem apa obechinchim no ma mema nyina ni aba ne so udi agobe fewa no hey papa Solomon ka say Proverbs o say na oti na bobo ano na ohun say abrantie bi apie na abrantie no pie na ababa bia wagigya nani na waso ehia no kwan ohia no be no so ni mo fe na no okay
So what you say? Na Solomon describe oba no say na fade e hye no mpo ye adwaman afade. Okay. O say na fade atade e hye no ye adwaman atade. Enti ye ka say obi ye mama mu ni a oni fere. Okay. Oni no that is eno na na ye hu ni yi no. Okay. En ye ba Kristo afamu a on say enche no free we say what free we are see ba Kristo mu nti. Okay. Onioma wo ye no odwene ho mienu. Enti se afade mpo atade na wo sha ubisa ho se so anye bia me pie me de matade etu obi sunti dia me ye ne den on se Matthew chapter 16 Jesus can want him o se sunti dia na de beba na ne nam so ba no nwie papa nyame som mo asofo ya na moko e wa komam untimi hwe obi so a personality na umfa njeje no that's it e bia na yas metie wetimi ahwe me personality na yas ne yesenya wonye tie woti say but oben nipa na e na hu deep in nipa no di woni mu etie bi ho no ma ye ni so keke but obi ho kran so abe se wa fa no hu ayi from ayi ni head to toe no ohu chese ne nsa ho krade bia wahehye no ho nanso bone e kɔ soro ba twi nyina adokoro no eti nyame som na nka me hu ne se wa komam eti se o kan sa dia e fa ba bi no mi ni mi nti ase kakra that's it o wa hwa on se wa kan se mienu ba ko aye ne a wa sha afade a osusu se Kristo som no wa komam ba ko nso akata ne ho kama but akoma ni mu nye ti asemu a Bible no ka che o si dua bia kire ni su okay ne bobre na dua na ba e na wodi hunu dua kro okay ti sa die mienu ye hyem se yesi ye kodwumadie bi ase no wafande a wodi aba no nya wa ba wa so no wodi e wo se eye mawo but I only say 1 Corinthians chapter I think 7 there about Paul or see eniwe bi wo ye no enka eni nyankopon ni twaka bia o okay nanso ne owo wachi a o mmere ni nti ebia afade na wo hya kono ebe butu obi Kristo so ebe bre obi somase ebe ma obi akase you na pesa me de me ho bedom nyame pesa me de me nti e honi issue one ena akoma mu nsam no so won say remember onyankopon say secret things belongs to me yeah enti se kokwa mu nsam onyankopon dia adan na wo kwa akobu kokwa mu nsam ho aten because yamfa manipa enu nti na mete e wonni madwene mu nsam okay uti we wadaroma meni mu adwene mu nsam so why do you want to force yourself to know anytime person wo hye ho na hu me kokwa mu nsam okay enti se ma sha afade na makoma mu nya enya wona bebu me kokwa mu nsam aten asa na making enu nti na onjaje ujame rade but when it comes to appearance ekasa because duana ba eche duakro yo papa yedase nyame sho pacho kosona tufu boni nyina to fa just seconds my na social media handles na baby a sorry ne wono ministry no watch na o telephone number yeah okay to fa ba nyina ne meka cha won toto so nyina ne se mere oyode e bata nipa ho onyankropon obo yen no ma eti ase se ya pedie kura nka yentumi nye na na ho odin mu no dikuta yen so wahwe ase asori enku gonu maduro enyo ho bone na emum hye ho de ne sori na masre ya papa no asofo adi kan no se mere oyo no a on dia ye nchekere wasori dem na on atu asafo ma no ejeje mu no ye ma ye ni emra ye ho so kakra na mejibi di se ye ne sa ebeboa midin ede General Apostle Solomon Asare sa kodie so for penny any candy for me that safo ani din ede Glory Lamb Ministry International ano glad me chi kwan wa lajo obetimi afre me ewo 0278972074 so 0278972074 over meje so so should have send WhatsApp at about the same number 0278972074 so social media handles are over to me and more of my videos now I share and they are kind asetinum ni abrabum Facebook Glam Biblical Voice YouTube Glory Lamb TV and a TikTok Apostle Asari
Sakodie. Papa, Yankopon show. See Amen. it once a fro. Amen. Goodbye. Bye. Amen show. Amen. It's just of mammy. And Nasubeti. you was in Sabe. Everything for aha and I breno every macquine ye did you medi no ye dear see na se kese and coma ya boafwa when I saw ya same it for equipment a who will be a mitra cameras and this sound and light a who will be a any studio and kasankasa papa be a opese would ye production se program opesa ye se be piano opesa ye no but more dear se obesha CJ multimedia one will la pass a branch sport in chenwa and a woman but more dear na fre one number was 0545 039319 numbers no sign itchegu e was screen name 0545 059319 CJ multimedia e Ashanti home touch and chenwa and I won e wo bomodiana contact wom utwe ye wedding party bibia me say abrochire foi se opese oye production na se ope equipment papa padia ubedru Ghana fo wani nchire bebia e CJ multimedia made of many a beauty empire makeover say baby bia owo bia occasion bia ukobia no bra ye be you makeup kama one numbers no e na etwegu e wo screen anim no afa atare ehye Bintu's boutique say occasion bia wokọ baby bia ukobia say opatare papa a emu ye na animunyam wo mu dia ene ye ukọkọ abenyam suku run about ho a wonsani fan ho a Bintu's boutique e wo ho numbers no ena etwegu no medofo afi enwia e bounce e omitiri sui eye cute cat palo cute cat say baby bia wo bia won abeka junction bo modern na fa wani etrem wo ho e ba ne nwi papa style ni bibia dia eye cute cat wo numbers no bo modern na free na bibia wo bia obeje wo so afi se eba no edam niema enkonwa wardrobe dining table eni bibia e fan of furniture se ho dia e kind of antique furniture ewo La Paz a Brantier Sport building name na won wo bomodia na contact won bibia wo mo bia no e be delivery no dia ma free of charge ye nje wo hwe ye yankasa wo mo de bebere bomodia afi e ba na gudie papa pa dia e gudie papa empopo 20 years echikura na egusu ho dia eye the boy fashion jewelries awon Accra Rolling Circle echi ho no mo na the boy fashion jewelries e wo pese oye rapper oye wedding engagement anase bibia o pese oto jewelries bi che odofo bi dia for wani chrem omo sign etu eton for wani chrem e wo the boy fashion jewelries me dofo Jumadi ayedi so pese ye bo adwuma ho dawro e de mawo de ma bi a woton bibia wo pese oye bia no even say advert kra na wo pese wo de beto so sa wo ye sofo sa wo ye hwan wo pese wo de beto eye experiences in life jumadi ni so abomoden ana free number 0244506706 0244506706 number se no e sign etwegu e wo screen no enim medofo jumadi ayedi eye kwasia de bia ewo Angel TV 7 to 8 pepepe wantimi anhwa yawa de bia 3 to 4 ewia ewo Angel TV repeat afese ni nyina wanya bia anhwa bomode na ko YouTube na yaso 1 TV eda ho no bomode akọ share like eja comment na subscribe famame Yakopon show ichhabro trefo ene Ghana for obibia mia medi djumadi mu chiame media eye original Nayas bakope I'm so happy watching my mesmerized body eyes. 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 This program is proudly sponsored by CJ Multimedia. We are the masters.